National Health Mission, Government of Meghalaya. Kublai shibon yapi baro kibala platform khanang hakanika janmit panya don lang don ringkat batni hakanika jingya phliu jingmut kaba linkot bat kabangila ai kerteng ka khlam kaniam bat ka jingya da te kanika jingya kren kamdai halor ka medical science nrei ka wan naka yit khmi jong kaniam te ngadai ba kit sang pliang bat ngadai nong pnya ya kanika jingya kren hakanika sni bat kabangi pet yakini ki snem bat ki bnai ki bala let ka jingwan linchop jong ka khlam covid khat khandai kala pun khuslai bat kala penting kala pen smet yakin nong song snong la hakanika jla jongi bat kari borok we te ka jingdon jong ni ka khlam kala kta ya ka kot ka khia ka puli ka puthi ka roi ka par bat kala kta iki benta baro jong ka jingim jongi bat ru ya ka jinget jongi te habrenga nika jingdu jingkermen kaba kanika khlam kawanra kanika saw siang kadon pat ka jingkermen lingba kilat jingeda kum ka mas ki sut yada ni ki PPE ki sabon ni ki sanitizer bat kitika te kanika ka jingi phliu jingmut halor ki kita kilat jingeda ki bhatam ki bangi kum ki nong song snong bat yangi kum ka jaj bunriu ka banget hauble te habangi pet ya ki jingtho bat habangi pet iki number ni pet ba menta kasni kidan kumba kidan san pusaw hajar haspa hinyo pusan tili ki case ki ba layo ke jingpen khia ki breu ti kadon ke jingkermen hangta den rei habangi pet pade sha ke jingyap jong ki breu kala palat ya ke si hajar khat saw tili ki case ki bedai bat ke jingyap ti kani kapin pisa bat kapin ling ai ni bat kai ba ngakwa ban ong hang niru hak arpu lai tarik Julai naki arpu wengut ki balado ai laga jingim khat khandai ngut ki dai ki bampat sim layo ni ki bampat sim ai ya ketika ti nganuk muslim henry ngan pai syakini ki panelis ki jongi ki bani sim benta ki dai ki breu ki balawan chakmat ki dai ki breu ki riu perkhat bat ki nong yalam niam ngidon bat ni ya i Father Richard Majau Vicar General jong Shillong Archdiocese kolishbon padar ke jing platform jong pi ideu briu balangam bah ha kanika jing sngthu ya ka khlam bat ka ka jing sngthu pat jong niam te ngidon ru ya i Reverend Dr. BJS Emle ibadai principal varim jong John Roberts Theological Seminary Mauklot menta imdon bangi hangni henry katuk ni minute in sawan ban yesno tilang bangi but ngidon ru ya i sister Judith Shadap i badai director jong ka Women for Integrated Sustainable Empowerment ti hagaji kren bat i sister ngasuthu bagani ka Women for Integrated Sustainable Empowerment kadai wise ni idei brief sisai balong very wise ibanang bat ba syampang te kulishbon sister plat kapor jong pi te nismo shnga niru haru kata-kata bagudan ban ni pade irangba PD nongrum iba ngi jukhat iba bobo ti idei general secretary jong ka seng khasi kme bat ideiru urang ba snong jong ka dorbar snong jayau syap te kulishbon bobo nga ni ada di paramorjan wala ka don ka jinga pher ka dorbar snong te henrei ngasukan bang ngosngan bang don ki riu shampang ko mopi bangin ya perkhat lem ya ka bat kita kilat ngeda ki ba ngila ban sim te ngarkwa ru ban ong ba hakani ka por lada ka jingkli kadai ya iwei panelis lada kidan ban benrap padai ya kata ka jingkli ban awe ini perkhat yang ini perkhat lang kanang ba kan kham sutenat te mentangan sedang no hi but ka ngakwa
hakan ni kapor ban sedang di padar majau nomor ko mengal ong mene ide ibriu ba la let keleng dari kasi bat dinas mutu ba ya kan ni kapang te padar kumba kalong menta padar ka ka jing sngo pi pila let ki than nong gondong hasor bat kum ta ter ka jing sngo bat ka jing sngo thu jong ki banget halor ka klam bat ki lat jing yada kumba kalong menta padahal ngatrai pihak ban mute you unmute you tu mic ku boleh bakit nga klet ban unmute you mic ku boleh sibon nak bentar kini ke janit nang tai ki panelist ki beran hakini ke por ku boleh sibon mengini ok banyak peliu jemot ia kini ke kam ke bakong san ha hakini ki imlang salang ke belakta ia ke bertehi berokuwei kuma bila keli ke jing sngo jong ki prieu halo jong kini ke jingja kuma pila mai phang ma phina lu ke bastang hi kli i ya kini ki statistics ki bangi i hang ni apoka state ke jongi kam tam hang ni po east coast hills kini ki statistics ni ki numbers jong ki breu ki basitom ki breu ki baklat kam tam kede ke ba ima hadu kata-kata bat nang ta bat habangi phai shaki breu ki ba dan hala gejong gejing sngo gejong ki kumbalong mentahi hasar hanong kendong ru kumju kadang kita kebaya kibriu kidan ki bom em gidan kam ban nyadai la dia kidan kibriu bagi dan sipun ki jing berkat bar ki jing snow ini ki ialah kidan ialah ki opinion haka jing kren ke juki halo jogani ke jingja tina kata ngilaya ye kren hakini ki por ki bladet nagawi ke por shakawi ke por ban ngila persang ru ban ong ye kini ki berkait bakani ke klam kadan tisha hake imlang salang jungi kakta ia ke perthei kakta ia ka imlang salang jungi kakta ia ke jait bende ko jungi ti ia kata ngideban piang ia kata ke jingisha namala da fiong kadi tangka ke kam politics kani kam dan ia ke jingisha ngasu bodong kolong ke jima ke bakraba na ke bentai dia bat na ke bentai ki beri ki badan saudong jungi ti kum ta haba mengi la shim ia kata ke bentai bat kani kata ke GE ke mengi ngisam ngi kedu bat ngilap ia kata ke mengyong han nong kendong hasor kadang kata bagi khat kata ka mixed feeling kidan ki beri ki ba om em kani kadon kidan ki bang bamdan kidan ki bang dan kam manyo ia ke jeda kidan ki beri ki bang dan kam banyo ia kani ke jeda te kata ke ke belajar hakani ke imlang salang jungi ada de hasor ada hanong kendong ru kumjo ende ke juko por pengi ia ki abangi puli ke kubar man lagasngi ke ke belajar kulo kini ki beri ki bayo kinang bun jusho bat ka jekren jungi kelong hakini kerkam bat lesi bake ke bangi pau hakikat kubar lesi kelong tangken dia bat lesi kidan kambun jusho ki beri ki ba pang bat ki bal klat no na ka dau jong ke jimpang tikade ke bangi di bani shong ban perkat ba haki benda ki ba per ki jaka ki ba per namar ba ngimkwa bakani ke jimpang kan sapriang haka pertai haka jait beriu jungi hakani ke imlang salang jungi tekade ke aku gani ke kelmat ke banginya trelangkat nanti nginya perkarangkat nginya rap mar keliang namar kani kamkut tang haladi namar ka kata ikwe ki badan saudong jungi dengan ngesu bodong mentah hasar kumju hanung kendong kumju bakani ke jingsgo jo ke jper ba kani ke jingja ka kata yang imlang salang kani kadang kata bangi ong kata ke mixed opinion dan ke mixed feeling jong ki brio hasar kumju badah nong kendang kumju boleh pun pada di nga kwa ban phai men tak desha di ba pidi nang rum di ba bobo ke bengi khadi te hakani ko por kani ka jingsngo jung ki brio hakabede bat ka jingjit shimet bat ka jing perkhat kaba hakajing UI jong ki katuk ani khamtam ki riu perkhat kadai ka jing perkhat tang yaladi ti kat kum ka jing suthu jong ki katuk ani ru ngia kran ya ka hok hnrei ngia kran ru bat ka hok ka don pat ka jingkit khli bat ka kamram ti namar ngia kran ni ketika ngia kran ya ka jingdeng ya ki mas ni keren ya kani ka jing penya jangai iwe
tika jingkali ka bang ko aban kli pi kalong pi perkhat kumno halor kani ka jingede jong kini ki artali ka hok bat ka jingkit kli bat ka kamram ka donne em ka jingetin ku kumno kinya ya kawai bat kawai pat babu bu nga try pin haban unmute ya ka tu ka yung microphone ha Kublay pi bakit? But Kublay. kublay pi barok ki bapet ye kani ka program. But yaki ko panelists ru kumjo but yaki staff jang NHM ki balala man penbet ye kani ka virtual meet ru ai kublay lang kumjo. Chua bangan jubab eta kecingkeli ngakwa man cukran lingkot hendiat halor kani ka klam kanyam bat kacingeda tadi ka pang ka bapilabu mapi te na do basdang hi kani ka klam ka seng kasi kami bat ki tanat seng ki baper ngila pelong ki jing duai hagi yeng seng bat ringkat bagi teman kesan ngila let ru skiri long kentang jongi ban pendep ya ka ngo kadem ban bu iki kerpat ki kerpon hau blei tra kenrat ba undai ngi na kani ka klam bat bon ai ngi ki dawai ki tasyen mengila ban pendo pendam kani ka klam bat ban be no eka syawa sep kasngi syabangen benai nganget ba da ka jinge duai lang ukon ban rir satlak perthei ngila yo ya ka jinge jubab nau tra nong bu nong thao hagadur jo kani ka vaksin bat kasyong hangi kumno ban pendan kami kani ka vaksin man ya dai la dia na kani ka klam hendiat ngaskwa ban pesnguru kum ban ai ka jing sakri ya kitu ki brio ki ba layo kani jing pang covid positive ka seng ka si school tal ai ka sibenta jong ka school ka way ka building ka ban pelong kom ka corona care center ang te jiaw lai dom bat kani ka school ila ai hakajing penya jong ka dorbar snong jong ka dorbar snong jiaw pelun bat kani ka school ka bla penkelai ka corona center kala ai ka jing sakri ya babun ba ki brio ki ba yo covid positive menta ki seng samla jong ka seng ka siru kilech keleng jong ka brio nyo trap man sam sai ki song jing erap na ka benta ki brio ki ba shem shitom hakum kini ki por ba kambyang ka kamai kerji pe kini kita ki kam ki ba ka seng ka si ka le pat ginang yai puteng ye kini ki kam ki ba gin ai ka jing sakri yo ba but ingai ka jing sakri yo ba ai ka jing sakri yo play hakalor ka jing kli ka ba fi bu ma fi mentan ngai I da kumni fi babon ki brio ngai I kini sngi ki kren ni kata bagari India ka dei gari lai lot ha ka dei sha bagari India ka dei gari lai lot nre ka tien lai lot pade kamut ba phin lai mon ka sarkar ka bu ki an ki kanon ki ban penyaj bet ya iranti ya sanchar ka khadar hari hak state jongi bat kumta terter te wat shim ba kata ka jing lai loy pada kan dei ka jing lai mon namar ba don gi bre ki basuthu bakla hakum kani kapor PGE bagi ai kata section 144 kata ka sipor kata ya ka jing lai loy jopi henrei pada ka dei ki angi konon ka ban penyaj bet ya iranti ka jing sanchar hapo ka state ne hapo kari te kumta ni dei ban bot ya ki kendon ki balabu sarkar let no kata ka jing sumeng man ong bangadei bukari lai loy ngan le kat bangamon the World Health Organization the Ministry of Health the Union Government Directorate of Health jongka state government kila keren syai bala dangi kuahi banyak kun yang ka klam kadai lembar ka beningkong kabangin dengi ki mas bat bangin penjengai iwe ne iwe kani kadai kabangin hab ya bu renti
Ngau ba wat ngau kumba ka sarkar ka penbori pi ya kani ka jing deng mas pat ka jing ya penjingai iwe na we kum ka bakni no ya kata ka jing lai lu ju pi kam dei kum ta nga kwa ban kentui ki perlok ki basu ton kum kata ka jing ngau bakin pendu no ya kata ka jing ngau ti menta pila ban long obreu bakhlan kamet ju pi ka bakoi ka bakhya pi tip ba pindi o ia kata ka coronavirus nu ta COVID-19 pipim lele oh hi tanggap yang clear ru ngam sngau tamet ru ngam sngau henrei perkat pade ba ladau tu knyang jing pangudan hamet jong pi bat pilai chi yeng ki don ki temen ki kro ki bedon kamet ka batlot utu knyang jing pang ladau yo ru ha kamet jong ki kini ki bahieng jong pi ni kila bande ki marjan marpa ni kila bande ki beri bi syong kali lang ni kila bande ki beri ki ba pia ya tiet ya pet lang hayo han ki le se ki bopli kim don kamet ka bakhlan kompi henrei mo pi pen priang pada yau ni uknyang jing pang syaki but sosi lada ki poi pada shadow ban khlat ya kajik em kindu no ela kajik em hato kam dei mo sibenta ka ba pi pen sngau dei ban sngau kendon kita kajing sosi ba itu ibreu ibaklat le si yo yo ni penyang jingpang nanga dan memang kata kedau kani ke protokol ke bobu ke sarkar bandeng ki mas bat bandeng bat banyi penjengai we ni we kadai tang ye pi ndrei ba pinya dai ki we ru kata ken ke jingkit kle bang ide banya shimlang baro ka jingkit kle banya da tang ya de hindrei banya da ya ki weiru te ha ka vaksin ru kalong kumju he ka vaksin ru kalong kumju le se pi pim kwa ban chim ka vaksin hindrei ki tak ki shin na ka perthei bro ka wei ki bla pau menta ki pen e ba ka vaksin hi lada phishim uknyang jing pang no rung ha ka met jung pi la ban kharoi shu bat lada la ban kharoi shu pim la ban pin siprang shu sikiwei te kaniru kade ka wei ka lat ka bania khon nyau ne uknyang jing pang COVID-19 ka vaksin ru ka dei hi ka dawai ka bangila yo da jing a jing start u blade tra kan rat ha ki scientist ban pendi ya kini ka dawai te ngakarpat ya baro kitu ki badon ka jing sotho ba ka light load ka dei ka light mon ngau ba ya perkhan no de kumwei shim ki lat jing da dengi ki mas pinij ngai we ni we bat ngada kentu ba kadai tang ngada ka vaksin tang na ka ne ka dawai tika ka bala ban penduk jat ye kini ka khlam kinuksa ki babon na do ki por ndai ru ngiu i ba kadai tang ka tika ka bala penduk jat nyung yang thliu no smallpox kadai tang ka tika ru ka bala penduk do jat ye ki ban pen yada ya ki khlung na jing pang ki jem eng ni kata ka polio te skobha perlok skobha what ya artikel halor kane ka benta ya shim ya kane ka vaccination ketika ya dengi ki mas ya penjengai ya lade nei wei tan hadu bandala skai biang kane ka perthei ni kane ka songskan hak emlang sa lang ka jungi kini de ki banga don ban kren dia bakit kermen baki beri baskap bikini kenya bot perking yaki protokol ke labu sarkar kuble babu kidai shisha kintian ki ba wanra ek jing shai te ni sngo kemen menta ba I pastors imli I ladon bat ni but kuble jibun besar menta ka jing pelat por khnang jong pi te kani ka nadu meneng ila ekren ya kani ka hapadeng jong ka jing dai hapadeng jong ka jong ka jing hikai ka bayating ko hapadeng jong ka hok bat ka jingkit kri bat ka kamram te shua bangan wan sepi ngakwa ru bala dadon kinu ki jingkili ni ki patba phila ban tho ha ka Facebook page ni ka YouTube bat ki parlok jongi kin sa share mi ki jingkili bat ni nyo ban kili ya kini ki panelist ki jongi ki bran ha ka ni ka jaka te pastor ka jingkili ya pi kalong
hakabai day bat kani ka jing per ka jing sot hu shimet kalong ka kiong tin pareng ka pro choice te kumno kani ka yating khu bat ka jing hikai jong kanyam kristan khamtam kanyam kristan kadai ka bahikai ha ya kita ki iki hukum kumno ban e yalau para marjan kumba phi e kiladi but le yakiwei kumba phi kwa bakiwei ru ken le yapi te ni em haki niki sngi bat ki snem ki ba khamtam kajing prakhat ki bubun bat kabidai bat ketika habidai bat kajing deng mas bat kumta terter te pila ban penchai khendiat pastor halor rong kani. Yes, paket. Ketua kejing keli ke ba pi keli ta. Yes, kan long kumban penbut ya ke ke ba iba nong rumi tang sidap keren benta. Hakini ki tayo ki baladam. Nila yo ya ketua debate. Dan ketua ni ki belawan rakyat ketua komperkat ke ba my body my choice. Kalau kita ke ba hakani ke jeli ke jong covid ni hap bangin perkat ASEAN ni perkat ba. Nomor ba ketua komperkat kawan ese haba ni pulih political science ni po di India. Ni pulih sipang itu ki fundamental rights, ki human rights. Untuk ki hak ngok ke jing lai duit bangin le in keren ya ka bangi kwa, in le in jit ya bangi kwa. Nre ni song thuru kwa ka bajit ya ka ek bangi kwa, kam le ban pentut, ban penmong ban penjat ya ki bai. Kadang ini pe ya kane hak jeli ke jong kane ka vaksin. Mata ni hak ban le bishar ba. Kai ka jing tumu jong ka vaksin. Kawan rakyat. Ki doktor kita ada batai yang tabat kila awak. Ka vaksin kadai ka jing kerku. Kadai ka jing kerku namar kaya da ini simet. Bat kaya daru ya ki bai pat ki bagi syong ya salam. Ki bagi ya ya nam. Dia ketua komperkat banang my body my choice. Tang akan kejeli kalau bang perkat tang ya lagi. Ngak lek no ya kiwei. Ngak lek no ya kejing biang lang kejing kiwei. Bat ladang abatai ya ketua komunistan. Hai si kejing kai kejong jisu. Kau ini kejing kai kejong jisu balang bang. Wat numulang mau jemput ya kiwei. But let's say haka jeli kejong kini komperkat. Ladang perkat panggil dia, bat nong mau jemput ya kiwei. Let's say Ganong long ta ubapur ya kicing kai kicong jisu. Dia pilak kedau ya gitu ki intin tibu jisu di kai no. Jisu ruang. Jelau peramarjan kubei lagi. Itu kini ikintin tiba iyo naka parsi sepang undang samaria bapa. Bat ada pin pulih pa ya kicing itu kena sepang undang samaria bapa. Kenapa itu sama berus pa udah jisu ban kili. Ko kenrat kai ka bangadai bangan le bangan yo ka jingi bom cukut perkat tangi lagi tenrai ka jumat ko jisu de wa u khan ko ben yo jingi tambor wai uang ke yo blai do baro jelo paramarjan do baro ba adin kata kasawan betul kajing hikai ke jisu dekat bat ka parsi sepang undang samare bawa ban u paramarjan ulah benong bono ulah benong keberan ajan lemat iman kasih tentang ulah banlong ru undang sun ulah banlong ru undang wei tenrai kibagi kibayan bat haka jeli kebangi ni ta nia haka lang kasalan nia dan lang ni hak ya perkata ya ka jingnya biang lang par ni pa biang sekitu kijing hikai kijong jisu ka buang le ya kibai mo pikwa ba kibai ru kibai ni kwa ba kibai ru kilong sef ila di ru ni haban perlong sef ketua kecing hikai lay kambei kepada tentang ha kecing hikai jisu lay kiwei kinyam ru kidan ya ketua kecing hikai keba jisu terengkat bat kini ngasukwa ba nganbu presia ini ibai nomor penilai standar ketua bagi am ketua rukun perkat my body my choice kasdang itu ki freedom of choice freedom of expression bat kiwei keberan apa constitution yang kita ki hak tenrai ki jongi tenrai ladangin pai syaka constitution ru bat khamtam ladangin pai syaka bible haka bible khamtam haka bible la khamban ya ka kamram bat ka jikit kli ka ba ni dai bande
kelam sim laban tam yang ki hok tengrai ndai laban ru yang kakam rambat cik klibat ni juang ru freedom kabut lang ru bat ka duty ka responsibility ka benta bat ka jingkit kli ka bangi dai baina na ka benta yaladi bat na ka benta kiwei habang ya em ni syong lang lambat kiwei ni hapat perkhat yang ka jingnya biang lang bar oleh si kata kan harap ini ba kejingim kejong kejingim kalau ka bani page baila dir mabiang kibai ba ni juang itu kentin no ie iladi ndrai burong bat itu ya kibai la si kata kan harap jadi bangin song thu khamba ka ei ka bani de benle hak pedang jong kani kejingli na cukup ban ong yang sasisian ba ka vaksin kadai kejingku bat kalong na kapenta yang isiman bat na kapenta kibai pas let's say kamdan gi kai kaban pen atatin yang ni bangin ya nang ni syak mat na kapenta ba ngin ya bin yang lang baro Kemudian cuma pastor maka kutu ka jingkran jong pipi ka pen kenmau yang bat iya kan ni ka jingring dor ba kari ka jaj pen riu bat ka jela jong ni kila ban perkat ba kadai kum ka met ka jong briu di lada pikwa ban yada ya kamet mot hab yada ya kamet borok ko we lada piada tang ya khli lada don gono ka jingmen saw ka kejat ngani ka jing bam yada ya ka kejat ka mut ba kamet borok ko we ka pisa ka linga ka pang bat kadon ka jingmen saw hang ta te kulesibon di kitin kiba pila pensyai kum to bat kadon ka we ka jingkeli na ikong dalariti nong pure namar bangim ko aban ap ikini ke jingkeli ken wan kamadien ken wan menta namar ke day bat kani ke ai ke bangi kran menta ti kani ke jingkeli imat kanle syai iparar majau bat syai profesor bijis imle kalongkum ni balai babun ki banget baka vaksin kadon ka jingya day bat 666 hunri ka jinghikai ayu ka bapinwit yaki kumni ngan puli bang sesien balai ki bon ki banget baka vaksin ka don jingya day bat hunri ka jinghikai ayu ka bapinwit ka bapenong yaki kumni kadai ka jing kali ka bang gila yo snouting den ring ki kwa bin pensyan pi parar alani I pastor kila mansim yang ni kapor persang mangamo ya itu Toto pastor kadai ka jingkeli ka bangin mla sa demi juba ki kintian ki bang bukat ro tenrai la dangin ya phai biang nadu ni yo ni vaksin ni hata jili jong tari jong kata kamu perkat kawan kam hadin kam tam kawan hadin ba namang kasorkar ng kong ba ka ai vaksin kalong voluntary da kam hadin namang bangi kam yele suki de yami ba kasorkar ka kam perking ka kam kinyan ngin yami but let's say kidam namdan ki bangi ki jongi ki sa penyasno na ya vaksin ba 666 but kawai let's say kita okay pakiyo pentingnya so kalau bahasa Bible hai di benta beto 666 kalau boang ba kito ki bomdan ya kasyap ko jong taw murat kla 666 kinom yo banya di banya tiet nomor persorka pertama yo page ki ki state yo saka ki bala de boang ba ki baklan ba ai vaksin kinom yo mo penetrate kinom yo ikani kinom yo pendidikan ba pendidikan tenre ni ha pangin so ba ki jing batai chakang tu 666 ki dan hal kajong gejeli ngimdai bangin shu let jubor ban penyesno namar ba lese ladangin penyesno jubor kan dan cimut lese ki bana penyesno tu penyakran kindai tang hapo jong ki balang kristan ki jong ndai sama tu ki balang ki bombay na kanyam kristan kinum so tu iru ya kai ki bangi kran but kani ka history chakang 666 le kani ka bala jarang na du chua Poisho adharo 666. Poisho itu kinaru biswa kini peru 666. But hadian baru hati kelar. Dah katanya itu. Orang ingat balik sih. Nana nanya itu orang yang senang susu bah. Jadi punya snow 666 but vaksin ni. Kalau kebapak kelapa. Kalau sih kebak ini bangin kampus ya. Bah ini punya snow juga.
kublai pastor ti ngatrangi nang iya cakmat menta lada I padar im don ke ban ong hakan ni kapor ngakwa pada bangan paino sya I sister Judith I sister pi ke beriu ke ba trei bat yang sem siliang te jing im jong pi kalong ban yarap ya do la bat kum ta ter ke jing sem jong pi ni ko ban ni osno pi nomor pi dan hang te hamadan thma bat hamadan ke jing sem jong pi ka balong practical nomor ba pi dan hang te ni ko plat ni osno na pi sister pila ban sem ni ko pot to ning kong nang siap ya ko aban pen snow ha ki paradok prasnam ki basngap ki basngau ya kane ka jingya pelu jingmot menta ka janmiat banga thrai ngim ya klet le ki babon hinangi bat ila banong bangila ya duai jur chapang ban yo kane ka vaksin bat ngila duai namar ngingek haga ktin ublei ga boong topan ben saai to wat ben sashem to tien saplipi tementa te sisang ila ban aingu kelayu ublei ubla ngap ya kijing duai kijongi baleng ong ya kane namar ki babon ki bangaya slok ki sem chiliang ki kup chiliang ki bangaya trei ya tengku man laga sngi lan ki bapuan ki bakali segeli ki sayong nga sister nyale akumno so ma so tiang kana ka injection kumni habalik belayang beriu ki ong ada ai vaksin ne lada kat sebalik lu ketika ligang kunta tengi ki babelas sngi ni ki basong yang beriu ni akan dumau siang tinggal mereka dek kunta te ngat nga ong pikani ba kadai hok bakin ba pin snow ya kamu pidon ke kli ta kada pin snow kumni namar ba kalong ke shisha ba lada mangane manu menuru ki ba ai kam la ne ki ba pentre ki brio ki yang kisam ki jongi tane ke ba bangilek na yeng sajin train na jin train sayeng ru ngia kendo halanti sengking kadon be ki jing sier ki jing tieng te manu ban kwa ban don train hayeng jonga da ki ba empat yo ya kata ka vaksin la ne kalat jing ya da la ne ki ba don gano ka kenja symptom selani ki dak kisin badan ta ka jingpang te namar kata ka bangasngo kumen kalong itu kebala kali ngal pensyai be yakin yang wat tiang tor syakmat glitsim namar ba phir kin snow sngan itu ki ba pinda train lang ro kin snow sngan te glitsim kam don jing ma nga ai nuksan na dia kerta junga ga ba heru le hufraro ngasim ngam don ke jing wit jingwa kan ayu ye philele pidang jalan ke sngi pidang bon ki kam ban trai bat kalong ye kalong sem ko don kam bon la phi pidei ki bada belayang beriu ki bambla jaban beteng ke puli putih bon pedeng jong piru ki bedei ki single mothers la long belayap ulok ne bau klamri compare tani kalong salon sare baro rena da kalong kat balong ro ngateng ong ki bapin snganya la de ban ajung sngai dulu ki wai so bahaya le chaprang pagkabanga so kumen kalong ki babuan ki la pentip ki ong sesah hadian bi kila ong so yo men sim ngil alai ban tayala dia misal sengai ada song taksi ni abha ka bagi jongi ban pikir ban sumar lalu dei ha ka jing deng ka mas ne ha ka jing thet til ne ha ka jing sungan slep ban putri ki jain ne ka jing jengai ngelale ban ngilasim sa injection iso he men sem ban lai trei memang ini merak kala ya kan no ka jing kta jong kan no virus chala ki jong ki kon ki ti ulok ne ka yang ka sem tengah tharai nga ai khuble gitu long kilo ki balasim ya kan ne ka jing ai jimut bagi balale ru ya bagi dei ban le marsisha ngidon kam ngimla suban ong bakam lele ka lele mentate ban ong bakam lele kam desyo namar ka jing shisha kapau tengkreng hala kasngi lambagi kubor ki bangi I lambagi jing syam bangi ka jing ya selok baki ki be thu yengi ya kalanot ka bamaki ki syam ini so khiam dengan thai ki la le kha ki le nang ya chaprang pangapun sulu gitu bak lampat muat ban le lagi bidang dom ki jing tien ki jing art tien ha ki jolong brio ki jing tien ka don baik Henry Watlet ni don ru belai mo ndai na dong sedong ka dei hangi tanamar kata rengkat badu belai rengkat ke jung chania hala de rengkat ke jung pen snow ya ka eke balakan tu pen pham yangi paka jengkit kli ya la de ya ka yang kasem dari ke para marjan marpa ya ke imlang salang hebra stuluk te ngateng ong sobhaya tur syafrang watin basa ta ka sa akti belai ki nyu huban tip ya kata palak nang ta
kata gari gijing snow jonga bat nga snow sungai bat nga snow kemen ho jikang don ki barang tien yang don ki art tien ani sista iwi mencis ni iwi po ni ayong sista ki ong do pa mangi ki barang samla kom ni te laga ni sim injection ta kam num yo kon syo ong mana basta kon patay ka tangan pat yo snow wat ju tien ya chaprang dang ini isni ro nakali iwi ni dokter bateri hospital ong dokter na snow ki tulis kili nga siya sige hidon ba nga kam don pun kata ndray nakata wa rin kinana piyo sista ki staff ni bateri hospital ki balasin ya ka injection na maro ki debri da hospital ni hable ang takit ka kubar ba ka lang ba kila ang makin sa sakali mo na maro dum simsim tesa ka mo Christian ta kamot lada ki ayu dala don kam simlim na makila armet ko kata kala banno tanaw ki wat tu tiang ya chapra ya sekarang waktu tim namar balai rengkat bagi disanya aku balai kejeng pensngow kejeng batai kiwai kiba kam sen pang ngim dei ban aila ya kata kejeng tiang pakan sensari ni kejeng long beriuk tiang baik tambah ya sekarang kadai kublai shibon dasar nga so komen kadai mi pipin syai man tagadon kejeng tiang hendrai kadon ru kejeng yada te kajingnya dah kebabon pak kajingnya te hang ta bat hang tu nyen sim ye ini I break ba kendiat bat nyen sawan pat bat ki sembo jing perkhat bat ki jing peli jing mot ki ba pinang yo sngo nagi ni reu perkhat ki nong yalam niam bat nga penslur ya kitu ki badon ke jingkeli bakin tho noi ki jingkeli jong ki lada ki don ki jingkeli ki ba ngila bon jubab ngin jubab te ngin second do tang shibet por ngin shim ya gani ka break ka ba tang shipang por khulei shibun klai atu pitep bayu knyang jupang covid khat khandai la ban pindu jan da manga bat mapi hoi ringkat lang ngila alai ban ngan puni kumno hagano no ko por ba pijur ho ni senria kunma berbor ba pidai bandai la ka chintur da ka jan rumal kat bala yele ban perkhingil dia ban kta ila ki khman ka khmut bat ila ka chintur sak bhai ila ki jongki kti da ka sabon kumba arpho second aa pun jangai iwe ni iwe bat da kemau ban yeng jangai kumba nruput aa ka bakong san e kadai ban dengi ki mas man la ka por kawi ka surgical mask bat kawi ka mas jan nalor lada pidan ka no ga jimpang kum ka jirho kishit pinhiar thaitman ka por shitom ban ring man siam do ka bor jingman bat ka bor jingsma phone cheki health center ki bidan hajan jongpi lani pila ban call yau ni toll free number iwe sao iwe not nam ta kinogino ki jingirau yarau ingi bangin yarau ipi National Health Mission, Government of Meghalaya. Alex! Hi Alex! Oi! Sino mo dyan? Sino ko nahila di step? Re, may pakre na. Sino mo li? O may lakyat, haba uwi po uwi ng susunong, di man pandiap kaching IT ka, kanang may adaan o kanyang Jepang COVID-19. Miya pa lakyat. Klala nga. Kima ki? Tawag ko ta, likla na siya. Oh, IT. Ta? May empat pura akhirnya itu jeng kreat jeng miyam to. Saka empat. Biliat ang ubi gamas. Habang natalay ka ta. Haba, katkum ka ang sarkal batamay, kanang may adaan o kanyang Jepang COVID-19, ngidan kamban diyang artalay gamas. Kawi mila diyang ito ka surgical mask, kawi bat ka change mask na lor na. Kanang makamsingan juju. Ay, nandun na lang ah. Nitang chudon da. Kima elishim? Tawag. Up, nagpadot pora, sino ka na barang tamay. To, kum ka na eh. Oh, kumto ma. Kum na talang spray da COVID. Kumto ma, sibon na yada. Tang kawi mi di mo kamaw. Stang ladang idiyang da ka N95 mask. Ngimdan kamra bandiang artili ka mask. Tang ka N95 labyang. Mas kawi? Kamaw ka ID. Haba mila ay vaccine, watch clear ka ID. Lara. Oh, kisim ka helmet ma? Oh, ka helmet mo. Sakain traffic ruli. National Health Mission, Government of Meghalaya.
kulish shibon ya kijing dor ringkat jong pi bat pi pet ya kan ni kijing ya peliu jing mut ka klam kan yam bat kijing ya da balawan raj pi da National Health Mission jong ko sarkar Meghalaya ti na kabenta gitu kiba dang shu ya don ya join lang ni menta kartu kat ni le kren bat kijing peliu jing mut jong ni halor kijing ya da bat ka ka ba bhatam kum ki nong shop nong pat ka jai bendriu ni dai ban shim ni gini ki lat jing da but mentangan pai sa sisin shai padar majau padar ni lai sak gitu jing to jing ai jing mod ki ba ki chai ki bon ban halor ni covid nai mat ni da kejadian mereka kalau halor kena kedua kau buat ke kilo boleh kehikai habang tren yang kejadian om kedua kau ngobit dari yang kenal yang kejadian tak yang boleh ni kekipun Israel lingba Moses bah kuno idai ban tak dekarong senam ulang berat haki syaukat dan kijing banyada bila dia nak kelam. Tik kapapila pan berundur nak tu kejing kau jom dikun Israel. But kejing le nanti bar kau tu kebetulan bat kila yo kejing ada. Kapapila pan berundur nak tu hakani kejuk kepemerintah kebangunan hakani kesau kesiang. Bakit nga kuak ban sedang kumne idan UAE jingja siapa dengan po siya kata jing keli jong pi idan UAE jingja kumba sistem tam mencua bangadang trash po nong gondong but UAE ilong kebe balarang ba ilawan dang step po parish ke bangatray but ilong nga father ngalit siyon adhar kat menen but ipramar janga perlok janga iong lada pilihan adhar kan pin sayap hapreng kendiat por but pin sa let cedujang iong nga padan ngan le kundo ngo i po office up kendiat ngalit sa kamera but na kamera ngwan ra ya ka adhar kan janga ban ngo i pekong kenik adhar kan janga nga lason ni kenik adhar kan laslam bah Laslam bahang layo ikini kadarkan, mesti bang yo tang mata kendiat layo laslam bahai ikini kadarkan, ngampat yap ngadang klaim, but ngadang long kumta hakamat jumpi, hangta itai long kebe balarang ba ilapu samarke, but ngalong i mesti bantiang, but kamdan kejinde eru, apa deng adarkan, but kata tau marat klau lani, but kejing ong pers lani kejing to apakah haka ketien kejong blay, ngaku apa nong ru haka ni kapor, ya gitu ki baperkan. Bahkan ni ketika leni ke vaksin kalau persyak leni keran ke jende ibat ke gidap jingben pau ke kuat penong ipia ke ni ke por kamdan kanu ke jende hapreng jong adarkat leni ke jende ketika bat ka jingai kersan ke jengi kata ke ban syaiba na ke benta ki bapet ke ni ke program ba kamdan kanu ke jende hakini ki atli ki eke tingin mde bantiang bat ngemde ru ban pinjes no ya kini ke benta ya kini adhar leni tika bat kataka bat utau nomor leni bat utau marat klau bat ke jingi kersan jingi kamdan ke ke bapersya ha ke jingi kersan ke jingi ban poi sya kata ke bapang physically boong ba kumno kita kipa Israel ha ke por mensua ha ke por begidan po Egypt nangta Moses ulong bangidam kamban ubleu lokwa ban pelai no ban pha nei ki napok di Egypt syakari berlakular pada kawai ki jinja laong ba ki pa Israel ki deban bam ya kata ke pas uvo nada ki deban penyap yu khun lang brot ki deban ta ya kata ke stam haka jingkang lene au syaukat ka kitab Exodus kadan shibun bah kita kidak kishen pun bah kidak kishen haka kitab Exodus kabala batai ya ketu ki jinja kamtam ka jinya nanti jongki pa Israel terjana po Egypt syakari balakular shibun bah kidak kishen hendak nginum ya syakata ke benta hakum kini ke kelimat hendak ngikwa batong tang kini kubai nak ke benta jungi ki bangai hau Chris nak ke benta jungi ki bangai ha ke jimto bakut ngikwa batong kini hot ngiram kam banta ya kata ke senam ha ke jingkang badi ki syaukat ke jungi hendak ke kata ke senam jung ke jingai belai
berkedi kesnam jong ke jingdwai ke mangi di bandwai halaki jong ki hieng kisam kani gede ke bangaka benong mat jong pi hakani ko por kani kelman ande kampat biang na ke bentaj ni benong tang ke jengik ke lebiang pi pai sega jing tho bakut haka shiti jong jokob wong ke jengik bat ki kam ke ya rengkat haka jing im ke jungi tinggal kwa benong pi kani ko por bakalong ke bakong sam dadu kata-kata ban sutu yakini ki berkoi yakini ki jingjang ka jingai kalong ko benta ka bakongsan haka juga pot ka kam kalong ka benta ka bakongsan jadi ngila banong kata ka faith and reason ka jingai ka digoi ka benta ka bakongsan haka juga pot ka jing start jadi kata ka jing start dan ka jing start science ka bagidan kam haka jing jungi kalong ka bakongsan ba hadu kata-kata tinggal ko abanong haka ni ka pot kumba ki pa Israel kila ko ngo ya ka jing pa jong blay haki
berkat ba ya ki baro ki ba ngi yos no la ki long ki badai ni ki bom dai ba na kam ta jom ki kristan kam ta mi jo am pol wang ya kum ki basta kum ki bom sta kam bangin tip shanu ni ya ikawai na kisumbo berkat iba makwa abangan subuh Ahmad jong pia kali kapor apa ni ang boleh berkat tolong tam na pagi tu ki pempat sim ya pasti no kai ka bakamba ban om sim ya vaksin lane ban sim la dagim sim ya vaksin ru ngibu ila dia hak jema pat kata jema pun bagi doktor kila ya batai waslata kajengkiu kini ki kes ki bayabu kawai ni kita kolong pa ngim sim ya vaksin tenrai ladangi sim ya vaksin oh kamlang 100% perfect layo ang bunta tenrai ladakin dan ki jingthot ki jingru kinam tangping ya an yang tai pidang light na kayam kajing embrio kolong ko bokodor kajong kajing embrio na kumana kajong ki wairu kolong ko bokodor ni hab bangin berkat bagi jing berkat bajai bangin da bisa bha laki ni ki khubor ham sa ki bawan singi ki long ki badai ni ki bom dai tentang ni ki babuan la se kalong ba bangin pinya pher ya ki fake news ni ki bom dai fake news tendra ni hapan ya la sitam bangin waat ya kata kanu ko bawan na ki lat ki badai kanu ko bom dai minta ngere den baka YouTube Facebook kan ero ko part of media tendai kila pandan sini kiwero kiba ya kan ke jumpa platform kita dan kam de kumoi pat ingin apa ingin dapat ingin bisa punya apa ya kita ki bawa bakin yarap yang kumo bagin la bagin job yang ni ki khana hamsia ki bana pentut penmit ni bawa gede kuble bon bostor te ngakwa ban phashi ba bobo minta ilai de idon ka ban penrap halor ka ba story don ban ongum to khamtam ya ka ka jingi kai kaba ulong shwa manshwa udon ban ongkum hagani ka porni lai asmo ye ki khubor ham saya ling bagi social media bat kom ta ter kai pade kabang idang dai ban yo jingi kai no long shwa manshwa ba bobo lada piwan menta Pro tu ke jeng kli jeng fi kuman berem kun lek kum no kum kini ki por ki ba bon kini ki khana ham saya akan mau ba la dengi syong ba kirong ba la dengi kren start kin mai be yangi kin ong ba ato ma kren da jing tip ne ma shu kren tang bala la jing how but la da mam tip what kren start kata ga dei ka ba kirong ba menchua ki hikayangi bangin dum angir ting am ladangim sutu bha ya ke ba ngi mut ban keren hi awe po we breu na ka breu gidon ka jong ka bor perkhat bakit la bandon ka bor perkhat la ka jong ka kerdan manga la ka jong ka kerdan bat kum ta teter bat kini ki bor perkhat hi ka dei mangiyo nado ginang ret kumno la hikayangi kumno penchong school yang hi kumno ngiem hakano ke kijat benriu kini barak khoj ki te ka bor perkhat juki but ngai i menta bade ki to ki bom da suthu bha shapang ka medical science ne shapang ka ta ka vaccine ki kham batai kham bha kham palat man maki bani ki doktor ru te nga kijing ketu jonga nang ne ka long ba so ba se ya kiar na kum ki ne ya ka ek ba phim da suthu bha what le shwe ka thok lumar ha ki ne ki social media lamba ki WhatsApp ne ki YouTube ka long ka ek ban yalam baklayo babon balang bade ka we ka bangan a jingmut hang ne ka long ba habang hi babon ki breu ki don ka jingbam shai ki jingbam suthu ba chpang vaccine kidon pada ki ba suthu bakla ya kom kini ki breu nang la ban ya rap ban ya kren bat ki ban pen shai ki henre ki don pada ki ba sha lam bakla kani ka dei ka bas new tam ka jing sha lam bakla
ha kino ki beri ki bamut macam kabu hakum gani kapor kabadon gani ka khlam tip ki balai ki kwa banyalam baklai ki brio le se ki kwa ban ki skong ila diru e katangam amla ban batai syai hindrei ngasngo pade kum kinong ilam ngidei bat ngidon ke jingkit kle ban pensyai ha kito ki bam pot skau tho bha chfangane vaksin bat ha kito ki bas sotho baklaro ngidon ya kata ke jingkit kle bangin yarap ya ki ban pensyai ki ka e kata ke vaksin ha kanor kom ka trekam bat kumno ban kan yo ke jingeda ne bakan pundo jai ni ka klam kum ha ni ka por ngakwa ban pesngau pi ba ngasit page iki ki YouTube channel ki WhatsApp bat ki Facebook ngai i ba kini ki reporter na ki media houses mo ki shit like ban sim ya ki interview ya tu ki brio ki ba shok yo ki banyak kali ki brio biya lanti ngali i ka we ka video ka ba kli ai i we long ka me ba ong pila adaptika jubam na i ka long balengan tika Nakampang te. Henry, kamdeiru kabenta jong reporter ban pensyai. Ba kata-ketika kamdei nambar bapipang dari banyadana kecingpang. Tedon pada kaskoi ke video boong oh dengan tika nangayap mga kan bakli sarkar. Iki kon keti juga. Kum ketaru mdan ba pensyai ki ba daki million natika Henry kam semdon kum kata ke ke cigiap kum ke ting te kum den kapor ngakwa man ai jingmut ndiap haba kidon kum kini ki jing bam sotho bha ne ki jing sotho bakla ha jong ki breu ngamben ye ki mo kidon la ka jong ka bor prakhat kidon la ka jong ka jing sotho balai ba katu katne na health department ne na NHM ki melei rengkat ban ki tu ki media reporters banne interview gitu ki brio bat lada don kong gitu ki jingong mentan ke baong ngak balengan tika ngak klempang ti hang tu hi de ban pensyai dagi ni ki brio ki basutho ya ka vaksin ban batai pai kong ka long kom ne da fishim kan vaksin ka long kom ne kan ya dai fi kom ne pin lat na ka jing stong ka bujur kom ta ter bat la ngangit scam lada yo ka jing pensyai ka ba pura let's say itu ilong kemin ong oh kalong kumta si nga na siya nga nitika no ta kalong kumta nga simba kajing le jong pi bani khuni kani ka khlam ko bet pila yar sa kamadan thama pila job nei kani kajing pensotho i gibril ngi dei ban le chaki kajing song sir jong ki bashir khai ngamben ki don la kajing sotho te la ka jong ka bor prakhat te Kemudian berkoi bestar. Wat pin pay bestar ru. Hapadeng gibri kebala nang rastar ru. Tinang don ke jing tieng. Ban siang mekanika. Tika. Andre lesi. Dak ka ba piale kong ta. Idei tang jing ai jing mon nakaliang juga. Late lang. Bat ki media houses. Late lang begitu ki reporter. Pensyaya ki hang tu. On the spot pensyaya ki. Bat ladi ong oh ngalas ngau tu ba la syangan tika na kamut pila long tu job. Tang ini nga don ai jing mot agani kapor. Kublay. Kaporo kanang ya te stang ko way jingkli ka bakado ya I sister but kata ko sashisin ba ini to ini halor do jingkermen. Sister ka ay ba phi philayo I ba phi la ban yetu ingi ka jingwan shakmat jong ki breu iba mapi pietray bat kat no kata kalayarap sisya habakiwan chakamat ban ay ketika ha pila ban itu hakajing syam jong fi sa sisin haka jing syam jong ahi te sisya mlak ban len ki ong bet ban nadu bang ilayo ko bang ong mene ya ka tika ana ka injection ka to ka vaksin ni las ngan ban lej ban wan ban trei ban ta dari ban saya wis ngan dari lej ki bre wis ngan don so ka jing kmat na ki bayang ni kete ke hok to long to don so
te ngatharai ngimla churaban ya sakura kajing tiang lane hak kajing bamayu rangkat kajing ya oblek mo ang yamane ni hak yalek hoy kadon kajing ong stay home stay safe te nilaban le katala dengan hak itu lalek wat kau pen bat jimbam bat na ko kasi nam tagalong yang long sem kung di paralok ibangaya selok bangaya rilang te ngatharai kata ka kimlaban le ki hak yami iman lakasni tenama kata don kambay penyatur sakmat ngakan ang ngapen seluruh ngadu wayu pakinja seluruh ngajale nama don kampalak te sakaway ru kapag kikal di bayang ngabar ko palong kani sistel ki ong pade bangi ki badang aidut kon ni ki ngidala yung dio tag na aidut kon ata temlong menjeng ngangadan bat pipi bat thyroid bat stent bat gastric bat baru hati ki jipang pakero-kerte kung nung nanlay ho nanlay trim do mantangrang layo le senga pa badon pipi jimpang yo tanglay do aron masuk ang em kata kabon long kabon day namar bang dan kung kata lagi kita kata jus iya jin di perkat bun jai kunta right prescription ya selok bagi doktor ki batin kelia ki ken pensyaya pi na kamdan jungai kada sarkar kelapan mana bahwa kilong kemi bedang rikuan pada ibu kunru laban sim mentah kalami sekejap pensai bahwa dikiba armeru udah kejenis selok bagi doktor langsung tuh yang lala te mendai bantian nama kerja sisa mangiki papuncak kijeng pangkem tuh kiba deben sim ban laban ya dah ya ladi to umrok haki belektri yang beriu kibamdan ni kini kijeng pang nama kaksulai geleng aban pendapat gayang kasem laya yo lupa he gitu ki kijeng pang kibangia ya henry nilai imlang bagi Jepang tementala da don sakata kajing ya da kabhasibon ya lek saprang ngimde ban hensting de ya Kedai ku te sakawai pade ru kabang ban ban kento kolong ba wajeng tim kumbaong i mde ban chuya ngam tharai rangira asu ban chuya nga iki ham saya yakin kijing ong dokumni dokumtai namar palai ba ngatharai ka sarkar hi hapok ke penjajah ka hak state kijungi kala perkat sani baha balai bangide bansim balai banum de bansim manu ngam tharai ka sarkar jungi lande ki doktor ki ba yengi ki basumari ngi kin pensioneri ngi bansim ya ke balong bi na ga pensionio tela da arta tin hawa de kijing sisa hap wajing tin te rangkat bagi jisanya boleh rangkat bagi jing duai rangkat bagi jing kle rangkat bagi dia trailang bat kibor giba saudong jungi giba jengtip ni ya chapra kanang bangin lai klam ke injection ni tengok ong mentai mlar sura ban su ong bom lele kublai shibon te ngilapoi atat shaka bakut jongane ka jingya pliu jimot jongi bat kani kadai kapor ka ba nginiepet ya ka wei ka jingkali na iba Nikki Flavian Dingdo iba Nikki Dingdo ikli kumne yang kajing slow jeng ki babun bau covid khat andai udai bosu thok ne ubam shisha kapelong yaki ban kernga ban ai tika te kumno phin convince the board of team pareng kumno phin pen ko ngo yaki babun kum kita ban wan khmat ban ai tika te ngai bai padari la kongo kli tengah try kalau ada ni nak kalian jo iro Nrai long kloy mano ki badon ngijing perkhat ban yarap ya ban jubab ya ni gajing kali bela bu diba Nikki Dingdo bakit sikinte hot subha wada hoi ko abon kune ya kita gibrio ki bang ba kini ka Jepang kamdan na pring jungi kinong sharai men sem kilingdo ki pastor ki bajulet ban tep ikibrio tep ikibrio ki badan apa yang kena Jepang sistem leni haka leni ki balik ban thang ikibrio ki bala klat no nak daw jong kena Jepang pet ya ketu kejingja nangta na pren jungi ki bala le cipo ICU nak bentar kita ki bado ki bayo kena Jepang kena Jepang covid pilih cipo ICU pipong ya PPE kit ke jongpi nangta hangta pinja smutu bagani ke Jepang kadan nakamdan ni kinong sharai mensir
mengi kiling dok kiruni yang berbon ngi julek berbor sport hospital ban ai ia ka ban ai jing duai ban ai jing pensle baki jinan kam sacrament haki hospital ande ngimpat jusyam ku bak ngisam mentah ti ban ong ba kani ke jing pang kam don ngasko ban ong kani kan selam baklah kan selong ka besar kai bala bat ka bakham su tiang golong balasil da kani ke jing pang kawan hayeng haki yeng kisam ki jongi namtip ya ke jinglut ke ban sakta iki yeng kisam ke ban sakta itu kibaran saudang jompi kiban sakta iki kun iki ki jompi tingang so bonong ya kita ki bong bakani ke jempang tadi ke busutok tingang so bonong kan selam sya ke jing mensau ke besar kai bha yala di pat iki we kibaran saudang jongi kublai bra kublai na preng jongki rangba armut kidani ai ban ong ba bobo pastor simli halor gani ningini ya chakmat Syudon ban ong tangkat ni. Ya kum kita gi beri ki babu kita ke jingkeli. Asyu ong iki pait ya ke jing yap ha keleng jong ke perthai. Ha Italy, ha Amerika, wat hari la jong. Bat hang ni hasti jongi. Ar fuengot ang mencisngi ar fuengot ha kasau pu prakata. Kidai gi beri ki bayap namar baki kampot shim ya ketika covid. Pait tangi kini ki statistik kiba penmi napo ka health department jongi ne napo ka health ministry jong kari India pe ia kitu kimet yap kiba super halor hapo ka ganga pe ia kitu kimet yap bom don chu tang ka dieng ban thang ki lak yap te ban ong hi bom de covid mdei si shao ta covid te ka long ka e le si i khap rip ka kamat bangim kwa ban pediang bau don kong liu jipang kede kublai babu di hakapakut ngan ai ya pi kumba shimine tam kendiat bapin ai ya ki jing kenpo ki khaddo wa bangin penkut ni ga jekren ti ngitip bo covid udai unong pun kumar nong sukor nong pun pra yi ngakan kum tar ter mo let's say kini ki jing perkhat kinang hap ban tela kat kum ki jing tela jong ki por let's say hinyos ni mensuangi perkhat kum tu nyau kunai mensuang nyau sna mensuang perkhat kum tu hendrai kat kum gajing ya jong por ni dawa ni dei ban shim gajing klip ban penangkang gajing start te khado ewai ngin sedang tua na I padar majau ngin poi sei pastor stimli I ba bobo batru I sister Judith I jingkan tho I balingkot ban benkut ngaku abanong kumni don gajing ke bascam haublai kalong ke bakongsan ha ke jim jungi long ki badwai man lagasngi pat man lag kelmat ha ke jim jungi hakum ke ni kapor hakum ke ni kelmat bat shilter ke jim ke jungi bat kabalai ke bang aku abanong ke ni ke wei ngidan kam ban ya dai ladi bat ngidan kam ru ban ya da ye ki badan saudong jungi kamtam ye ki ba ki batwan ki ba shang ki bat ki basa rangkat bangi ha ke jim jungi ke man lagasngi kublai shibun kublai berat pastor terlengkap mah kedai kecing kentu kepenukang kalau ini buat baik buat nanti ya baru hak kijing tha akibat ngira yo na health department baru ini ya kam sakmat ya kata ta bagi ya kecing kaban ya lam ngi kata healthy lifestyle kam palatman ya ka pam kadi berkomiat yang matter pat iwe kijing kentu na kam ta iwe di kubun kalau tu nginum ya baik-baik ya gitu kibom 4 ai vaksin pat ya gitu kibakran bersyaru mah ngin ya ikran ngin ya kentu ya kita kasur ke majam ngin ya persyang ban pedi ya ki ngin man thai mah kadai ka benta ka jong baru ngin persyang pat kumbagi jo nang ba ngin la ba ngin tur sakmat akan digaji le ka jong kublai sorry babobo nakaliang juga ngasyu don tangkat ni ban ong ladang ni kwa ban yo biang ye ke im kumbang gi ju im shua bakanwan ke klam don lat da kumwei la tang da ketika tang da kan ke vaccination ngila ban yo ye ke jing da ka bapaka ya kata ka ba ngila ban play biang gi school ngila ban sha gi khon gi ktik ni le kai biang shabar ila banye play kiyo ki hat yin ya sharum chaneng ki linti singken kamdon chu kono jing song ser
lamda don hi banyak kajing yang menjurlang banyak tika let's say ngin shu imsa kumne hapdeng ke lockdown hapdeng ki dia ki restriction ki boper pat ngin sia khyum na layeng te ngakan tu ya baro ngau ba shimya kane ka vaccination na shimya kane ketika ai bangin ya yo biang ya kajing im bangi ju im shuwa bakanwan kane ka khlam kublai shiboni pi baro Kublai bo. Sister mo pada. Nakaliang junga nga soban ong yakani. Rangkat bagi jing ruway bagi jing sandi ayu blay nga kentukan pamro ya baro adya lade hiro bangin don kata kajing iek sisa ka bajanay yo para marjan baka bayakir kli. Ba daga basngo ba kade ka kamram jongi pan pusong thu ikiway pan slur ikiway pan kan pam ikiway bag ban ayman semlem ya baro ha ki benta ba pher lada ha kajing ya ai tikane ha kajing em hi bang ya tengko hala kasi ha kajing em jongi namar menta bon kajing ki bang isno teng kom bandu jakramen rei ngim de bandu jakramen namar ublei jongi hi de ublei jong jakramen bat ublei uba e yangi palat bani ka mangi lesing sempang ban e yaladi Kublai but sachisin nga ko abang ay kublai pi baro sangot Father Richard Majau i belong Vicar General jong ka Shillong Archdiocese i Reverend Dr. Bijis Imle i Principal Barim jong ka John Roberts Theological Seminary i Sister Judith Shadap i Director jong ka Wise but ru sachisin ya i rangba pudi nong room the General Secretary jong Seng Khasit me kublai shibon ni don kajing kermen ba kane kajing peliu jimut kane kajing kren kalawan ra ya kajing shai but kan don ru kajing kermen ba kadai kan bantai ya kari batai ke cek benri ke bantai ya kajela jongi but kublai sashi sun pat ya pi baro sangut kajing khot yangi menta nga perkhat ba kalong sya kajing snotu klem kajing penbor ban pendon kam ya kajing start ban pentrekam ya kajing kitle bat bandon kajing letrelang ngako apan ai kublai ya pi wei badon lang don kat ni bala pet ya kani bat snap ya kani kajing kren ya kani kajing ya pliu jimut balawan ra dakan National Health Mission jong Pertar Meghalaya tat ngindai kendu biang sasisian hakoi kapor kublai thiasuk Kublai atu pitet bayu knyang Jepang covid khat khandai la ban penduk jan da manga bat mapi hoi ringkat lang ngila ali ban ha nan peni kumno hagno no por ba pijur ho ni senria kenma berbor ba pidai bandai la ka cintur da ka jan rumal kat bala yele ban perkhingil dia ban kta ila ki khman ka khmut bat ila ka cintur Saj bahaya lagi jongki kti daga sabon kumba arpo second AA. Penjengai iwe ni iwe, bat dakin mau, ban yeng jengai kumba nruput AA. Kebakong san AA kadai ban dengi ki mas man la kapor, kawi ka surgical mas, bat kawi ka mas jan nalor. Lada pidan kano ga jimpang kum ka jirho, kishit, penhiar, thaj man kapor, shitom ban ring man siem, do akabor jingman, bat akabor jingsma. Phone Shaki Health Center kibadan Hajan Jongpi lani pilak ban call yau ni toll free number iwei sao iwei not nampai kino kijing yarau ini bangin yarau ipi National Health Mission, Government of Meghalaya. Ni ban ngam su shat na do nen ka si ngamut thlai ba ngam sa shat tang ba ngam su pheri ai Chayo. na su telot na sngo su kriat na thlai ngadon kam le check up Kapan toy melek check up. Kapan toy. Sa jam hi. Kani kadai kajing kelak sun beneng.